Najveći privatni proizvođač mesa u Evropi, nemački Tenis, do kraja ove nedelje osnovaće kompaniju u Srbiji, saopštila je Privredna komora Srbije. Delegacija Tenisa juče je boravila u Privrednoj komori Srbije, gde je sa predstavnicima nadležnih državnih institucija i Privredne komore Srbije razgovarala o realizaciji poslovnih planova. Sastanku su prisustvovali i Ronald Zeliger, predsednik Nemačko-srpskog privrednog udruženja, kao i predstavnici delegacije nemačke privrede u Srbiji. Nakon osnivanja kompanije u Srbiji predstoje nam velika ulaganja u farme svinja, pogone za proizvodnju stočne hrane, a kasnije, nakon dostizanja potrebnog obima primarne proizvodnje, i u fabriku za preradu mesa po Tenis standardima za domaće, regionalno i svetsko tržište. Jedan od naših strateških ciljeva je saradnja sa dobavljačima iz Srbije i prenos znanja srpskim proizvođačima, izjavio je Ulrich Greve, predstavnik Tenisa. Po oceni Marka Čadeža, predsednika Privredne komore Srbije, investicije ove kompanije od strateškog su značaja za oporavak domaće stočarske proizvodnje, podizanje tehnološkog nivoa, jačanje konkurentnosti srpske poljoprivrede, uključivanje naših proizvođača u Tenisov lanac i povećanje srpskog izvoza. Farme i pogoni Tenisa, uveren sam, postaće model za izgradnju i osavremenjivanje postojećih objekata i postrojenja u Srbiji, rekao je Čadež.